ev çend sala û şoreşa gelan hundirê Sûriya welat tê meşandin. Di van sala de gelek êşên mezin, azarên mezin vê gelî kişand. Ji kuştinê bigire, ji koçberiyê bigire, ji perîşantiyê bigire, ji feqirtiyê bigire. Gelek êşên mezin bûn. Tenê em rewşa zaroka em bigirin dest. Gelê Sûriyayê rûbarê trajediyekî mezin hat. Çunku bi sed hezara zarok bêbav man, bêdê man, bê xwendin man. Ev jî encamê sîstemekî desthilatdar, sîstemekî ku ji cewhera demokrasiyetê mehrûm û me karê vê najî bêjî sîstemekî ku rêl pêşiya ku terorîzm vê derê pêş vekir. û dawî jî welat bû qurbanê berjewendiyên hêzên ku dixwazin îro desthilatdarî xwe li her derê bine çêkirin. Di encamê de rewşekî êdî gihîştê aslekî çareseriyê ferd dike. Hemû hêzan û di nav de jî rejîm xwe bi terorîzmê xwe îzah dikir. Terorîzm ji bo me armanceyek kemîn e ku em bidine tinekirin, pişt re jî em pirsgirêka welat bidine çareserkirin. Piştî ketina Reqa ku navenda Daişê ya bingehîn bû, êdî hiccetekî merov xwe pê ve bide girêdan ku li pêşiya çareseriya welat werê girtin, ez dibêjim nema. Em niha ketine pêvajokîn û piştî rizgarkirina Reqayê û li ser masa nîqaşê êdî meseletê çareseriya pirsgirêka welat gerek were nîqaş kir. Niha eger çareserî nebe pêşxistin wê êşiya meztir ji bi xwe re bîne. Çunku êdî kîjan hêz yê ku dixwazin desthilatdariya xwe li vê derê berdewam bikin û yê ku dixwazin çê jî bikin, eger nebine alîgirê çareseriyê û bi rastî jî senedê wêna, wî wextî mecbûr e hicetê cuda ji xwe bidin derxistin ku ev alozîya ku nihatê jiyankirin dirêjtir be. Di encamê de jî gelên Sûriya wê qurbanî bikin. Ji bo hem welat Sûriya û hem de jî gelên Sûriya nebine qurbana siyaseta berjewendiyên vahêzan ku di nav de jî rejîm gerek e êdî bi îradekî gelerî hem pêşiya van nîqaşên demokratîk werî vekirin, hem de jî biryarên ku vê aloziyê çareserkê bi xwe re gerek e derxin. û ez vê bawerim wek ku encam derket, cinêfayekê çêbû, di do çêbû, sê çêbû, çar çêbû û gelek cinêfê dî ciwanî çêkirin ku tu çareserî bi xwe re nederxistin. û îstana yekemîn û duyemîn û sêyemîn û ka xwe dizanin çend îstanê dî ciwarin çêkirin wî dîsa çareserî bi xwe re nederxî. û ne masa Riyad û ne masa ortê de îrada gel gerek e di vacîna derê pêşxistin û gel derheqê xwe de gerek e biryar bidî. û yê ku tevlî vacî wîna jî bibin, gerek e nûnerê vî gelî bin. Eger hemû nûnerê gelên welat Sûriya eger ser masa nîqaşê rûniştin û di hemûwan de tenê armanc ku em ê vê pirsgirêkî bidine çareserkirin bê, em vêna bawerin wê di gelek milan de lezgîniyê bi xwe re bide derxistin ku ev pirsgirêk zûtir werê çareserkirin. Dervêna na. û encamê ku heta niha derket holê, ev aloziyî daha kurtir. Ji bo navêna ev itîfaqê ku hatine çêkirin di nav hêzên ku îro di herêmê de hene, gor nêrana min qandê em dişopênin ji itîfaqên berjewendiya derbas nekirî. û ev itîfaqên berjewendiya jî yê çi terorîzma dî bi xwe re bide derxistin, ew jî nîqaşê de yani. û sabra gelê Sûriya êdî ji vê re nemaye. Êdî gelê Sûriya jî bi îradekî xurt gerek ew ji helwestekî xwe dî diyar kirin. Ev kesê xwe nûner ji me re dibînin, bi rastî jî armancê wa berjewendiya min e yan de berjewendiya wana ye.
يد دويجي ريجيم جي اگر دبيجي برسكري كامن چار سركرنا آلوزيا كود ولاد ايرو هيا جرك او جي بنا بزان به برجيم بعسي وبريبازن وينا وچار سري وينا وبديمقراطية كو نافلتكي يعني او خوشخور نافلتكي بلا بزان به اونا الافلاس كتيه ويتشار سري بخورنيني يدنجي بشتي فايشين مزن بشتي فقا خونا كو هترجاندن وافقا سلبي هاتين كويرد ولادة يدي اف رجيم ناي قبل كرن ودناف دجي اگر روسيا جي تخوازي في برسكير كي دي چارة سر كرن اگر ايران جي تخوازي في برسكير كي دي چارة سر كرن و اگر تحالف شي تخوازي في برسكير كي دي چارة سر كرن گركه پر نزگاتی جدی ارتده درکوی. انجام ده اگر حتی ناچار سری پیش نکتیه مانا تو هی السرفا ماسهنه مسئله برجواندیاتی نقاش کرد. ویچ جمره بی ویچ اشتره بی. تهلیکن ایرو پر مزن ایرو سر ولات زیده ترده بی. تهلیکن بری خرابترش. یک داگرکریا کلور تچکرن. و ortada hezin ku yani Armanca wana dagirkeriye ku carek ediş wedi ne derkevinç. Yek jwa hezaj iro Türkiye. Türkiye yani bejin yeku Erdoğan iro temsila wenadike. He khayali ku bibe imparator و امپراتوریتکی اردوغانی بده چیکرن و هیت خالی وینا ده سینور دم عثمانیا ده هی خالی وا سینورا جیاندک هی خالی و سلطه جیاندک ایرو کتنا وینا کو ام جرابلوس تدبینن و روشا کو جرابلوس کتیده کو کیا باجاره کی ترکان ناسنامه گلیور ایدی دگهاره چانداوی ایدی دگهاره زمانه ایدید گوهره دباب نفس كذلك کو گله باب ایدی قریزی جیانده که و دهندره و باجاران ده کو پسکری که او لکاری زرفه دنه کو هر رو انسان تنه کشتنو هر رو انسان تنه رفاندنو و شر کو ناوین آوا فصائل ده کلور حاکمن یگری داین ترکیه او چتین ترکیه ناو گل ده چه بی روزانه بدهان انسان قربانیت فقط چوساننا کلو دری سر گل داین چیکرن گل ایدی نویرین نیرنا خواه آزاد هلوسته که آزاد دیدیر کرد چو گل کی بنشور ده و روشا که هاته جیان کرن دولات سوریه ده روشا کی گل سوری براستی جی تنک ملان ده ایشان چاو ترسان دی کرن رومه حتی نهاجر که دی گل لسر خواه بس گرک امدنا جی ببین کو گل به مکانیزم خواب پرستنی هلشت. بتایبت چی افد هریمن کو هم رژیم تیده بو، داعش تیده بو و اف مرتزقه هنی تیده بو، اف چته هنی تیده بو. یکو ترکا وگری دای. نه روشا ایدل بهنه کی جدا تر بو. کتنا ترکان ایدل بیده يعني داغر كريه كي بامتياز وأفنا اتفاقا كي هاتكر روسيا جد اتفاق ده إيران جد اتفاق ده وهناك دولات دي جد اتفاق ده بالنافع أمل وداري تهدي أكيد بدنا تشكرن أمي شر داخن أنجام ديجي تشتكر فيجنا هاتكرن ترك دخوازن ودار بوسين خوازي ده تربك از وینا نج واهزين كو وك روسيا وك إيران وحتى الرجيم الرزمانات بيش اج قال لي عرب رجيز بيش وش حمو نتوين كو سروي آخر جيان جدرناز بيش هم بري في داغر كريه جرك قال هالوسيلة ديار كرن چونكو اب اتفاق كو هاتي چيكرن برجواندي واهزاتي ده نبرجواندي قلتي ده جبوناوي جرك أفروش جالي سوري بخب دست بقرة. إدي أول أستخدم ديارك. الرجيم برجواندي خاطر تدبيني.
آلوزی چقدر زیادتر به عملی ویش دریجه روزشی برجام دی خود دبین ام بیشن ایران جلی برجام دی خود دبین و افجی بالنابه برجام دیا گلده تعلقات في مسألة يجي برجام دیا گلین يعني جبونا ونا gerek ya gel Suriye venaj baş bizan be Türkiye dagir kerikir mixabe tu hez lehmbere Türkiye halwes diyar nekir yeku Daesh derbasi axa welat kir şu Türkiye bu و yeku af fasail kirin xanjara ikhaneti و pişta gel Suriye de dana bicikirin jarkedi Türkiye bu و يكون ها أو فصائل أرمان جوا دور كرن وبيكهان هيلشتن تاني هيلشتن خيانة ترى وجار كدي تركيا يبو ويكون هالاستقرارية هرمي دوري تشكرن جار كدي تركيا ويكون آخا كديسر آخا سوريا وين در كبي وجار كدي تركيا جرك أبناء يدوان ديت وأز بناجي بيجم كتنا تركا كتنا كي استراتيجية جوربي بلا رژیم جوینا باش بزند و بلا روسیا جوینا باش بزند هناك اتفاقا جبو برجواندی خو آخا ولات سوریه پارچه کر ترکیه پارچه کر هر یکی خو پارچه کریه اما انجام ده پارچه کرن جسمی سوریه دان چیکر گلی سوریه دان چیکر افروشه کی پر جدیه وروشه کی پر گرانه وقرق هالوسم بري ورداند مخابي آلي نتوين يكبوي داجي هم بري حمو تشتيقو تركاكر هالوسنا هذا دياركر كتنا تركا نمشرو على الفيدري بلا الرجيم بخو قبو يعني الرجيم بخو إذن دا قلت تركدر باسب بس مخابي الرجيم اللي هم بري بها الوستا وأفقاس ريل بيشيا تيروليزم يفكر كوش دنيا حمو داري كوم كرن يندعشي وبريكا حدود يخو تسهيلات كوجيرا كر حمو درباس سوريا يكر بلا جفيرج كسك الوست ديار نكر وأز فيجي بر باورم وزمانك بكري جاز بيجم كو بشتي كتنا رقة اف چتين كو رافيان يكون هنا كريمي دي هنا حمو تركيجي يواجهك الحدود خور درباس بكي وين بري اوروبا جيب دي كاراني ولكن اوروبي جبنا كار يبدي كاراني شكو د ايديولوجيا اردوغان ده ود سياسه وينا ده ود ارمان جمنا ده بخو تيروريزم هي بالتيروريزم يتخوازه كان خود تشكر و دسلا داري خود تشكر جبونا وينا gerek نتمنى يكبوي برسه كي وصار خبو برسه قرني نام بيجي اف بيدن جام ويتشقى بيشا تيروريزم كنوفاكي وكي وقتي برسيار تيراكي وكي وقتي حساب بده اگر دسبه كده لهمبري تركا همبري اردوغان هالوسط عطمانا ديار كنا وقتي بلكي افقاس قالي سوريا ايش نكشانتا گوشبریا کدنام کلی سوره داشتی بوش بر ترکاکر و ایروجی لسر عفرینه ایریشه کی گران تکرن حتی ها بفصائل چتین گریدای خو ایریش سر عفرینه تکر انها ارتشای بخو مداخلت کی حال بکی گور اتفاقا قاشو وادای چکرنجی دفاع هرمین کودخوازن تدا شر بدنا سکناندن gerek heza leşkeri vaka arteş nebe jmara ku hebeji polisin gokarın vederi evlekari Paris bes mixabe arteş kireti de arteş kireti de ucil kiriye و بفي ارتشي وبعسكرين خوا يريشي هرمي عفرينتك يعني تبي افتش ما في اورتيدا حجات اخوا يبكا يبجا دغرا صفتك كردي سروه مارقك كردي سروانا مخابي تركيا مارقين تيروريزمي غور درتخي ونتاوين يكبويجي جرى هلوس ديارناكي
إيرو يبكي هيزكي مشروع هيزا أني خدي باندور قول همبري داعش الشرك وداعش بنخست جيهاني ده أبنا ديار يعني وجيهاني ده أبنا مشروع فقط مخابئ إيش أقوله ترك دكا السر هيزين ما والسر جالي ما يودري كو بضحزارة كوشبرين واهري ما نافخد دقرة وبوا جيك وهركز خولي بقرة والودري وري باراستين جيانا يبكي بين أولكاري إيرو إيريشي هم في جليت كن هم إيريشي جالي ما يكو إيرو الورجيانتك وشخصي هزي ماذا أموكا يبكي يبجا تشبب بلا ببا ما فكي مي بارسنا رواهيا أم نهزين كو ما بوسيونا إيشي سرخو قرتيا أم هزكي بارسنينا ونهجي ما ديارة نهجي بارسنا رواهيا بريجي مبدأ ريجازا وكم سرد ماشين ديار بو كو هذه في الدنيا حموية ما بيو أمي إيشي كسكينكن فقط أجر هذه في الدنيا حمو جوان سرما ما بارسنا خبك إيرو يبجا هذا كبروفيسيونالا هذا كي خو إثبات كري كو رخصنك وكدعش من خصت هم أصلا ما هي خو بارسني هم داج الربازي ما هنا مقابل باريس وأجر أو دخازن ولاتي ما بشوطين جالي ما بشوطين هذا ما تيرتكي كو هم بري ويب سكن هم داجي هلوست من جدا جنبنا رابركر ام فام لان داجي قاندي كو ام هزيكي اشتيانا ام قص هزيكي خو بارستينا اگر تو اشتيا ام تيدنا وحزلك ام تيدنا تتخوازي خرابكي وكجل في وقتي ريبازي قوم خبي باريس نجي فقط ازبناج بيجم إيرو هزيكي وكا روسيا إيرو هزيكي وكا كواليسيون إيرو السيرفي آخرنا وهذا وانا تريد كي يقول بيشافينا بقرة وحتى ببنا زميني يقول شارع سياسي ديج بيش بكذا جرك أو ناجي خبر برسياري فينا بين أجر جو ترك بخازبن يري شكل سرما بكنو وأجر بيكجبن أم زانن كو إيرو شاف قرتنك عالي كواليسيون درجها وعالي روسيا درجها أمانا ببرسيار ذكر شكو ام فينا باور نوكان بيشا فينا بكر كتنا ادل بيدجي جبو روسيا جاز بيجم وجبو كواليسيون جاز بيجم نتاني خطابو غورني رنامن وكا سوجا كي جير كسر خبرن و شخوا ميناكي تش جراب لسكرن و تش باب كرن بر بچاو اگر جار كدي قبول كرن گوترك درباسي اخا ولات سوريا بي و يرو خد ادلب ده خبجي بك اد بيجم خطا كي زيادتر جرك وكسوجك حساب كان كدر حقي جالي سوريا ذكر هيفيا من أوجي كو جنها شنفا هاولتان شار سركنا برسكريكا سوريا ولات بريكن ديمقراطيك بريكن سياسي وري شار سركن ون جفيرا جي أم أمادن